impande zombi zari zaragiranye. Niburanisha ririmo kubera kuri Rurukiko Rwirahi Mubuhorandi kuva kuri wa gatatu kugeza ku wa gatanu. Ku munsi wa mbere waryo urukiko rwumvise uruhande rurega ari rwo rw'u Rwanda. U Rwanda rwareze Ubwongereza kutubahiriza amasezerano y'imikoranire ku bijyanye n'abimukira ndetse n'iterambere. Minisitiri ugira shebuja yabanje kugaragaza ko aya masezerano ahura n'uko u Rwanda ari igihugu cyita ku burenganzira bw'impunzi kuko kugeza ubu habarurwa izisaga ibihumbi 130 mu nkambi ziri hirya no hino mu gihugu. Rukaba rwarakiriye kandi abanyeshuri bo mu ishuri rya siyanse rya Khartoum bari bahunze intambara muri Sudani ndetse n'abakobwa bo muri Afghanistan batotezwaga n'ubuyobozi bw'abatalibani. Muri aya masezerano kandi hari hakubiyemo amafaranga yagombaga gufasha abo bimukira kwisanga mu muryango nyarwanda bari bajemo ndetse andi akagenerwa abanyarwanda barimo abatishoboye, byose hagamijwe iterambere rya buri wese. Icyakora nyuma y'impinduka zabaye muri guverinoma y'Ubwongereza muri Nyakanga 2024, Minisitiri w'Intebe mushya w'Ubwongereza yatangaje ko iyi gahunda yo kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda ipfuye. Gusa u Rwanda rwamenye iby'iki cyemezo binyuze mu bitangazamakuru aho kuba mu buryo bwa diplomasi. Aha Minisitiri ugira shebuja akaba yagaragaje ko na nyuma y'ibyo u Rwanda rwakomeje kubahiriza inshingano zarwo ziteganywa n'ayo masezerano mu gihe Ubwongereza bwo butari bukibikozwa. Fund is not the only obligation that the United Kingdom has sought to avoid after its change of government. Kwishyura amafaranga si byonyine Ubwongereza bwagerageje kwirengagiza nyuma y'ihinduka rya guverinoma yabwo. Ahubwo Ubwongereza bwanagerageje kwitarutsa inshingano zo kwakira impunzi ziva mu Rwanda nk'uko biteganywa n'ingingo ya 19 y'amasezerano. Muri 2025 u Rwanda rwatumiye komite ihuriweho n'impande zombi igizwe n'abahagarariye u Rwanda n'Ubwongereza kugira ngo yihutishe ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Bityo rero u Rwanda rusaba indishyi z'amafaranga atanagera ku 10% by'ingengo y'imari y'umuryango w'abibumbye wita ku mpunzi UNHCR ugenera u Rwanda mu mwaka umwe gusa, which will be less than 10% of the UNHCR's budget for Rwanda for 1 year alone. Uru rukiko